Turabahaye ikaze mwebwe mwese mwamaze gushikaho gicaniro 7 kuri stade igenda yerekana ibintu bikomeye cyane. Uno munsi rero tukagomba tubashikirize urukino rukomeye hano iwacu mu Burundi. Abakobwa bakorora Ramadan n'abakobwa basenga ni ekipe rero azimo byasho bigacika hano iwacu mu Burundi kabisa. Nagomba ndabwiye yuko uno munsi ibintu aramata arubuki iwacu mu Burundi cyane cyane cyangwa cy'umuza nkabana hagaze neza ku mutumba ukomeye cyane wa Cankuzo kabisa mu muri kare gatoya. Nkuko mubibona rero nkabandi kubona umugenzi wanje yitwa Setup Seiri kabisa. Nkaba ngomba ndabamenyekanisha nawe nyine ababwiye yuko agomba mu mwanya abicike. Yo, asante sana rafiki yangu Fatiri kwa hilo heshima unayonipa. Reka urukino guno munsi ndibaza nta byinshi umuntu abivuga ko yabibabariye. N'urukino ruhuza abakobwa bakorera Ramadan n'abakobwa basenga. Jewe nkabangira amanzi ndabahe liste y'abakobwa bakorora inda. Ku nimero 1 hari Janine, nimero ya 2 hari Ivete, nimero ya 3 hari Saforoza, nimero Rosaria, 5 Mafoza n'abandi benshi. Reka mukanya turagenda tubaha neza tukaba twahuriye kuri stade reka urukino inyuma y'amasegonda 5 rugira ruce rutangura. Mugenza njero Seira kubwira ati liste yatanguye ku ruhande rw'abakobwa bakorora Ramadan. Naje nkagomba ndabwira liste yatanguye kwande abakobwa basenga. Ndabona neza cyari anye kocha bamwitwa Matida amakurande kwa ataka kabana Nadia ruhande kwa Mirie akaba mwitwa Kristera kitaya mica mibi kabisa. Nabwe yuko urukino sikadi misekondi 5 nabagomba ntangure urukino ndabira hari ya refa yamaze kwamagara kapitene kumiha kumiku yose impande zose kabisa. Ibintu biragoye kandi binaryoshe hano iwacu gicaniro 7 ndabira imashi yamaze gutangura ataka nziza cyane abakobwa bakorora Ramadan. Ndabira niwono ino intango baragira yoga abakobwa bakorora Ramadan afite contre attaque tangira hariya akora contre attaque cyane neza cyane. Amico ndakubwira ati wapi ntigishoboka dara mu isengero amwati baro neza cyane korne hariya yewe nibaza urabibona iyi match irakaze. Mugenzi wanje Fadil urabibona aba bakobwa bakorora Ramadan bafata kubise contre attaque mico mibi navuga gendara mu isengero naho yitwa mico mibi akubwira yuko gendara mu isengero afise contre attaque nziza cyane asubiza inyuma ndabira ahayende aheta nine ahayende ubona hawe rukino ubona bizagohera urukino ndakubwire n'umunota wa 5 w'urukino ariko nagomba ndakubwire yuko ewana uyu munsi haza kubanywa amaguru n'amagora atawaye bahe wewe je n'abakobwa bakorora Ramadan. Nanje magaze kwa bakobwa abasenga kabisa ewana fata umuguru urukino ni fire turabona barasubiye mu kibuga kona bagira bayitere barateye Mafoza ateye kwa Janine hose barinjiye muri surface yewe tabara barahiye tabara barahiye tabara yo sho go igitsina cha Mafoza umukobwa akorora Ramadan. yewe abakobwa bakorora Ramadan igitsinda ku munota w'indwi w'urukino. Mafoza kubwira ati ntumenyere jewe njya amafaranga y'abasore ntakoreye akagukunda gafise. Mafoza ikora ikiwe ikaba imwanditseko akaba afite amakora 6 mu rukinisha byone badabwire ako bakorora Ramadan. Akaba afite uburebure bwa santimetero 1 n'ibice 25 akaba afite ubwaguke bwa santimetero 35 akaba yirabura kubi isura ni kijanjo. Uyu mukobwa nakagenza abakobwa babi
gusarakurura abajene wa Mungu akubwiriye b'abakobwa basenga ngo mwebwe nimwo kwigera munkora mu ruhanga kuko jewe mu kazi kanje kamisi yose ngambararira abavyeyi sibanu bakuvoma ngenda sinja gusenga akazi kaje mukura mu kabare kurya amafaranga y'abahungu ntayakoreye hariya anye wa mukobwa bitwa ngo mico mibi akubwira ati nanje gahane nibiza gukunda akwise kontra take nziza cyane imbare yamaze kuja ku ruhande gabira Nadine mico mibi akubwira yuko jewe ngera na Bibiliya akubwira yuko ari umukobwa agambukira abavyeyi akubwira akazi kiwe kamisi yose garuka amasenga akiga uyu mwana mwiza aboneka yuko afise iterambere akubwira ati mwebwe mwabukobwa mwe bw'ubumaraye mwebwe ntimwompagarika ngo munsinde ku munota w'umunani igori rino kurindi abakobwa bakororinda baranganije yewe mana yanje ono rukino twita kugenda gute mugenzi wanje se irubona gute sho jewe ibi bintu n'amayobera wowe nakubwiye abakobwa wahaye ntibaza ukurisha anye ndakubwira ibintu birakomeye barasubiye mu kibuga b'abakobwa b'imico mibi Nadine arahaye Inesi Davira Inesi none barakora Inesi Inesi bakuze kumatake kona kiki yewe hajya ahantu bakapfa n'irimo hano kweri ndiba Davira yewe kuniya muhurutuye urabibonye yaramugende bakamwe kana ndagoma ndakubwira bano bakobwa bararamububare bano bakobwa bakora ubumaraya barakaze bafite ingufu barabica bigacika iyi mace iraguye iyi mace arije ndirefa ari kinoko kabisa no senga naje ati hano ku bakobwa basambana bakobwa badasenga ku bakobwa basenga n'abakobwa badasenga hano abona ibintu byakomeye hano wari mu stade ku gicano 7 iwacu hano byabaye nabi cyane Davira refa akubwira ati mita y'urukino iraheze kabisa yo 50 bari ikiri nabasaba muntu uri kurayiraba iyi match ndagusaba ugire subscribe ku gicano 7 kuri YouTube cyane begurazi yuko uja kuri Google ukandika ku gicano 7 ukatubwira gatanu kukandi cyangwa ukandika kukandika treatment chobona video zimeze neza match zigenda zityo muri mita kabisa muhanya cyatuza tubahereza iminota 45 igira kabiri ku rukino kabisa umuhungu we nagoma ndakubwire mu bafana baje ngaha hariho abafana badugije icapa biboneke neza ko bafana imigwi y'abakobwa basambana kubwira ngo karibu wacu tubigishe umwuga ukiza wabonye hariya mu bakirisu bacu bamwe batona na Bibiliya ngo kabisa hariya anyapi abakobwa shika kwijana 6 ndabona yuko badurija mu Bibiliya kabisa abafisa abafana bakomeye bafite abafana bakomeye kabisa ndakubwira ewana hari umuntu yatwandikiye avuga ngo kabisa kumiriza ngaho wona umugambi mwiza cyane abo bana b'abakobwa basenga ndize baratsinda gatanu ku kandi uyu nawo ngo ari mu ntara ya Cankuzo muri mucenda juru urahazi hariya mucenda juru aho bana hajya mu Kigarika kabisa Davira nanje hari uwumwe agakomantere yitwa Innocent ngaha mu Kabusazi mu bapira avuze ati abakobwa bacu na kareka nka Inesi ngo aramuha kwere wewe Davira yewana uraraba neza asigaye iminota 3 kugira ngo urukino mita kabiri tangure kabisa nakubwiye yuko tukiye mu makomante duca ku macama kebake mu makomante bagiye baradika amwitwa ngo bamwitwa Nadia ngo mukabeza ngo ndimo nakukirira na gatanu kukandi mukabasazi ngo turi kumwe gatanu kukandi hari anye nyuma ya mahango mahango uyu musozi nyuma ino onye ngo ndimo ndabumva gatanu kandi kwiragiye mafoza mu rutsira ngo kabisa turi kumwe gatanu kukandi
kandi kabisa mukajaga ngo baradukurikirana gatanu ku kandi aba mugazi wangira kubwira yuko turabona barasubiye bashikira urukino rwabo barasubiye mu karuza urukino n'urwanda no munota wa 46 basubiye mu kibuga sohoye abakobwa basenga turabona heraba Ines arawupepuye Ines aratanze kwa Dafo aratanze kwa Brigitte wabonye yuko Brigitte umukinnyi kabisa afite fizike urabona ingamuru intore arayifise afite mure kabisa akifose kakashobora Urabona wamuhu aratanze pasi Ines Wabashira Real Madrid go yewe sopra tre go si sopra abakobwa basega kupira kabisa cyane hagurutse ikirere so amagwara bagoye kabisa uyu muntu wamwitwa kabisa wamwitwa Igiraneza Grace wabonye inyuma mugongo Igiraneza Grace y'igikori ku munota wa 20 n'umunani Grace akubwira ati kabisa bino bintu nibikunda ibi bintu hano yongera gusenga biri no kontra attack yakubise yewoga yewe bano banafite muri yani nabo barabyica ibi bintu n'ugese yombijana na yewe wabonye amba nakuri amagora biri ku bakobwa basenga abakobwa b'imaraya bakakoma batagambukira ababyeyi batika kabisa bityo nibo batsinzwe wabonye wamuhungu ndabona barasubiza mu kibuga kabisa yakumva Grace akusiga mu neza cyane wabonye Grace sho wamuhungu uyu mukobwa Grace asenga uyu muntu ari bagumije hanze n'itara uyu n'itara kabisa yagoye kumukubita itara yewe cyangwa wabonye kuri foto amarayegura kocha yatanze haya wenda bite yacho yewoga yewe kocha yari anyagira ati yakwiswe umuntu yitwa Grace yari amaraye cyane yo ibi bintu byo birakaze ihe barasubiye mu kibuga ihe muri stade show contra attack passe na hapa na pale passe kwa Messi kwa Mafoza uramona Mafoza wewe free contra attack contra attack go shiro Wamutwa Mafoza aha ku munota wa 85 agomba yikorira igango rigira kabiri jewe naha ayo nuka bakuru bego ikintu biba byumvira bano bakobwa basenga kabisa bakagenda banganya abiri kuri atatu kuri rimwe atatu kuri abiri bakagenda banganya bandi bonumvira bano bakobwa basambana bagakurara gute uyu munsi batangira umuntu wa muhungu we uno munsi nabyo ndiri yewe uyu munsi no bararabo uvuga yewe Mafoza kubwira ati jewe ku burebure bwa santimetero 122 kubwaguke bwa 34 kubira 46 akubise poto kabisa y'amacakubiri Dadira Nadia susabye cyane asubira wayibonye iyi kontra character ni gusa iyi nyene kona we Nadia enjoy kona kitu Nadia Birase kabisa Nadia yarakubise umutwe mwiza cyane Nadia
aha batugo yewe gayo mbona hajya abakobwa basenga bari ku nzigo abakobwa basenga biboneka ko baraye mu isengero Dabira yewe gayo imani bano bakobwa basenga batsinde kuburyo biza gutanga icyizere kuba bakobwa badasenga n'abatuza gufata imico myiza ariko ari no mu maraya birababaje kubona umukobwa ageze ku minota wa 80 n'abandi aho ati birababaje kubona umukobwa atwara inda agaca yikorora ngo umutima kumaje amara y'abagabo abonye imbeba batayuyiruka baratinye abakobwa niko bameze arabona imbeba akayikwepa yabona inda akayita mama akayikorora abakobwa ndakubwire hagati ntoyo hagati ntoyo babitwa abamanya kwigendera mama yakwigendera kabisa Dabira Nadia ashobora gufata ibaro neza cyane afite konti yake Dabira asubije inyuma kwande kwa Grace asitende konti afite Nadia Dabira show hey go marataba ibi bintu jewe ndabona biraherera he umunota wa 90 w'urukino kabisa Nadia kuse igori igira kana kugati cendara mu isengero jewe ndi umukristo ukuri je ndi umukristo akunda gusenga jewe gaewe amagorane ku magora abiri y'abakobwa badasenga bakorora amajya bamwe b'abamaraya akubwira ati kabisa ntibikunda naraye mu isengero ndumusenga yiwa mbere amahera yanje kabisa urakurizwe gutara umunyene ewe ngira nce mu isoko ngure Bibiliya na kantike uce gusenga hano bagomba kubwire bano bakobwa badasenga bano bakobwa b'imaraya hano kubwire iyi make ndibazazari impanuro nukubwira ngo bano bakobwa b'imaraya kabisa baheba ubumaraya kabisa bagura ama Bibiliya baje gusenga nk'abandi bose barabona ko ariho gusenga hari ingufu kabisa bongeje umunota umwe w'urukino ko nabanye muke batakaje kabisa ari yarasa kubwira ngo show match termine kabisa ndakubwira yuko umunota wa 91 imace iheze kubagora ngahe ane kurabiri y'abakobwa basambana kuko ngo abakobwa bafise ingufu cyane hano iwacu mu Burundi n'abakobwa basenga bye tuzabonana n'urukino Murate uchekuri kanda sapaka nakome ewana kabisa kwandika kuzicaniro 7 hama kuzicaniro kabisa hari ibiryoshe dusubira kundi wundi kabisa ikurikira tuzobabwira kabisa bye Fadiri Seyiri iwacu ibuhumuza tuzoba dusubira bye